Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, 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 pridi Gospod. Reka žive vode bleščiča kot kristal, ki izvira iz svetišča jagnjeta. Tisti, ki bo zmagal, bo to podedoval, rešen bo in Božji dedič bo postal. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, 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 pridi Gospod. Tam, kjer reka teče, tam, kjer reka teče, vse mrtvo živi, izsušeno zemljo v hipu prepoji. Videl sem bregove in silno strmil, delje je zbrstilo, travnik je vzcvetil. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, 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 pridi Gospod. Polegade lukne, polegade lukne, otrok se bo igral, lev bo jedel slabo, jagnje bo postal. Hudega ne bo, več trpljenje bo prešlo, pitja bolečine, smrti več ne bo. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Maranatha, 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 pridi Gospod. Ljudstvo, ki je v temi, zagleda svetlo luč, kraju smrtne sence se razblinja mrak. Dete je rojeno, Sin Božji nam je dan, knez miru rešitelj je imenovan. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. 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 Pridi Gospod, Jezus. Maranatha, Maranatha, pridi Gospod. Srce se mora otvoriti, da bi čulo Božju poruku. Srce se mora odpreti, da bi slišalo Božje sporočilo. Drugi primjer. Drugi primer. Mi znamo da je Sveta Misa izvor, središte, ishodište našeg života. Vemo, da je Sveta Maša izvir, središče in vrhunec našega krščanskega življenja. I tako sam nedavno razgovarao s jednim vašim slovenskim svećenikom. Tako sam nekoč se pogovarjal z enim vašim slovenskim duhovnikom, koji mi je počeo postavljati nezgodna pitanja. Ki mi je začel postavljati neprijetna vprašanja. Ne znam otkud me te ideje, ali bio malo neugodan. Torej, bil je tako zelo neprijeten. Kako ja Boga vjerujem. Spraševal je, v kakšnega Boga jaz verjamem. Što ja to vjerujem. Kaj verjamem. Što je to vjera.
kaj je to vera I takva nezgodna pitanja. in taka neprijetna vprašanja. Ja sam pitao veličasni da li vi vjerujete u Boga? Jaz sem ga vprašal, Gospod, a vi verujete v Boga? Da li vjerujete u svojem razumu i svome srcu? Ali vi verujete v svojem razumu in svojem srcu? Rekao, šta, kako je to pitanje? Sigurno da vjerujem. Pravi, kako da ne? Sigurno verjamem. Pitao sam da li vjerujete u svojem srcu da je Isus prisutan u Euharistiji? Jaz sem rekel, mislim, da ne verjamete v svojem srcu, da je Jezus prisoten v Euharistiji. Da li vjerujete da je u kaležu njegova krv? Ali verujete, da je v kelihu res njegova kri? I on je rekao, sigurno vjerujem. On je rekel, seveda verjamem. Ja sam rekao, vjeruješ u svojem razumu, ali ne vjeruješ u svojem srcu. Jaz sem mu rekel, veruješ v svojem razumu, ne pa v svojem srcu. Ja ti mogu lako dokazati da ti u svojem srcu to uopće ne vjeruješ. Jaz ti zlahka dokažem, da ti v svojem srcu tega sploh ne verjameš. Pa me, kako to misliš? On pravi, kako to misliš? Jednostavno. Da li vi molite litanije krvi Kristove? Da li se u Sloveniji mole litanije krvi Kristove? Aha. Preprosto sem rekel, ali v Sloveniji molite litanije Kristusove krvi? Da li vjerujete u one zazive koji se tada spominju? Ali verujete v vse tiste klice, ki jih molimo? Da li vjerujete u njih u svome srcu? Ali verjamete to v svojem srcu? Pitao sam ga da li vjeruješ to u svom srcu. In vprašal sem ga, ali ti to verjameš v svojem srcu? Opet je rekao da vjeruje. On je rekel, verujem. Ja sam rekao ne vjeruješ. Jaz sem mu rekel, ne veruješ. Kad si htio provocirati, a onda ću te ja malo isprovocirati. Če si me že hotel sprovocirati mene, bom pa zdaj jaz tebe. Kako znam da on to ne vjeruje? Kako vem, da on ne veruje? Rekao sam mu, kad bi ti vjerovao da je to Kristova krv što držiš u rukama, Rekel sem mu, če bi ti res verjel, da je to Kristusova kri, kar držiš v rokah, kad bi ti u svojem srcu vjerovao koju moć ta krv ima, ko bi ti verjel v svojem srcu, kakšno moč ta zakrament ima, onda je ne bi pio sam. potem te krvi ne bi pil sam. Onda bi dao i drugima da piju. Bi jo dal še drugim, da jo pijejo. Bolesnima, Bolnim, odbačenima, zavrženim, svezanima. ki so zvezani. Svima onima za koje Isus prolio svoju krv. Vsem tistim, za katere je ta kri bila prelita. Se slažemo. Se strinjamo? E sad, Zdaj pa. apostol Pavao jasno kaže, Apostol Pavel pravi zelo jasno, ne možemo svi imati sve dare. da ne moremo imeti vsi vseh darov. Čak i ne možemo svi vjerovati u sve. Tudi celo ne moremo vsi verovati v vse. Mi svoju vjeru usavršavamo kroz čitav život. Svojo vero namreč izpopolnjujemo vse svoje življenje. Ali mnogi ne razumiju proces rasta u vjeri. Mnogi pa ne razumejo tega procesa rasti v veri. I kad pogledamo tu priču o Kristovoj krvi, In če pogledamo zdaj to zgodbo o Kristusovi krvi, onda se to mnogima čini potpuno nedostižnim. potem vemo, da se to mnogim zdi popolnoma neresnično. Ili recimo Isusova rečenica, Ali pa, na primer, Jezusov stavek, ljubite svoje neprijatelje, ljubite svoje sovražnike, blagoslivljajte, ne proklinjajte. blagoslavljajte jih, ne preklinjajte. Ili njegova rečenica, sve što god s vjerom zatražite, bit će vam. Ali njegov stavek, vse, kar prosite z vero, se vam bo zgodilo. Mi u svojem srcu uopće nemamo, u svojem razumu uopće nemamo problem u to vjerovati. Mi v svojem razumu sploh nimamo težave verjeti v to. Ali naše srce ne vjeruje. Vendar naše srce ne veruje. I Bog to zna i to ga ne iznenađuje. Bog to ve in to ga ne preseneča. Evangelizacija je proces kojim omogućavamo našem srcu ili srcima drugih ljudi da povjeruju. Evangelizacija je torej proces, s katerim omogočamo svojemu srcu in drugim, da bi to verjeli. Znači, katehizacijom vjerujemo razumu, Torej, s katehizacijo verujemo z razumom, a evangelizacijom vjerujemo u srcu. z evangelizacijo pa verujemo v srcu. I to uopće nije komplicirano. In to sploh ni zapleteno. Sada svi govorimo o novoj evangelizaciji. Sedaj vsi govorimo o novi evangelizaciji. Mi znamo da je Papa Benedikt XVI osnovao vijeće za promociju nove evangelizacije. Vemo, da je papež Benedikt XVI ustanovil svet za torej promoviranje
spodbujanje nove evangelizacije. I to vijeće je pozvalo 300 evangelizatora iz čitavog svijeta koji su uspješni u evangelizaciji. Ta svet je poklicao 300 evangelizatorjev iz celega sveta, ki so uspešni v evangelizaciji. I tih 300 evangelizatora je diskutiralo o evangelizaciji u katoličkoj crkvi danas. In teh 300 evangelizatorjev je razpravljalo o evangelizaciji v katoliški cerkvi danes. I tako je počelo s djelovanjem to vijeće. In tako se je začelo delovanje tega sveta. Ja sam imao čast da sam bio jedan od 300 pozvanih. Jaz sem imel to čast, da sem bil eden od teh 300 pozvanih. I zato sam jako zainteresiran za promociju nove evangelizacije. Zato me zelo zanima spodbuja promocija nove evangelizacije. Kad govorimo o općoj evangelizaciji, Ko torej nasplošno govorimo o evangelizaciji, mnogi su spremni raditi simpozije, so mnogi pripravljeni prirejati simpozije, velike govore o tome, velike govore o tej temi, dugo razmišljati kako evangelizirati, radi bi veliko razmišljali, kako evangelizirati. a sve to u stvari nije potrebno. Vse to pa pravzaprav sploh ni potrebno. Što bi trebalo napraviti? Kaj bi bilo potrebno storiti? Jedna američka organizacija se sjetila što treba napraviti. Neka ameriška organizacija se je domislila, kaj je treba narediti. Oni su rekli, gle, pa mi imamo ljude koji vjeruju u Boga. Rekli so, gledajte se, imamo ljudi, ki verujejo v Boga, Koji stalno vjeruju u Boga. ki zares verujejo v Boga. Kod toga nisu mislili na ljude koji idu u crkvu. Kod toga nisu mislili samo na ljude koji idu u crkvu. Pri tem niso mislili samo na ljudi, ki hodijo v cerkev. Mnogo ljudi idu u crkvu, a ne vjeruju u Boga. Mnogi ljudje, ki hodijo v cerkev, ne verjamejo v Boga. Ali ima ljudi koji vjeruju u Boga. Imamo pa ljudi, ki verujejo v Boga. I onda su oni došli na ideju da pitaju te ljude zašto su povjerovali. Što ih je dovelo da povjeruju. In prišli so na misel, da bi vprašali te ljudi, zakaj verujejo, kaj jih je k temu spodbudilo. Napravili su uzorak na 12 ili 14, zaboravio sam, različitih kršćanskih crkava. Naredili so nek vzorec izmed 12 ali 14 krščanskih crkva I postavili su pitanje ljudima što te je dovelo da povjeruješ. in postavili so vprašanje ljudem, kaj te je privedlo do tega, da veruješ. Ili na koji si način bio uspješno evangeliziran. In vprašanje, na kateri način si bil ti uspešno evangeliziran. Je li to pametno? Ali je to pametno? Ako znamo kako su oni bili evangelizirani, Če torej vemo, kako so oni bili evangelizirani, onda bi vjerojatno trebali znati kako ćemo i druge evangelizirati. potem bomo verjetno lahko vedeli, kako naj tudi mi druge evangeliziramo. Rezultati ankete su bili silno iznenađujući. Rezultati te ankete so bili zelo presenetljivi. Evo da počnemo sa ovakvim susretima. Susreti evangelizacije, karizmatski susreti, duhovne obnove. Začnimo z raznimi srečanji za evangelizacijo, matičnimi srečanji, duhovnimi obnovami. Znate koliko ispitanika je reklo da su se na takvim susretima obratili? Ali veste, koliko vprašanih se je na takih srečanjih spreobrnilo? Ili da su povjerovali u Boga? Da so začeli verjeti v Boga? 6%. 6%. Znate koliko njih je obratio župnik ili pastor? Ali veste, koliko teh vprašanih jih je spreobrnil župnik ali pastor? 6%. 6%. Da za razmišljanje, je li tako? Znate koliko njih se obratilo nekakvim izvan crkvenim aktivnostima, Caritas, koncerti i takve stvari? Ali veste, koliko vprašanih se je potem posvetilo nekim zunaj crkvenim dejavnostim, Caritas in podobno? 1,5%. 1,5%. 5 do 6% kažu da ne znaju razlog i da su jednostavno odjedanput osjetili potrebu za Bogom. 5 do 6% jih pravi, da niti ne vedo razloga, zakaj so začeli verovati, naenkrat so začutili potrebo po Bogu. 75% do 90% je dalo isti odgovor. 75 do 90% vprašanih je dalo isti odgovor. Svjedočanstvo prijatelja i rođaka u situaciji kad mi je to trebalo. Rekli so,
najmočnejša spodbuda je bila pričevanje prijateljev ali sorodnikov, kojim je to bilo najbolj potrebno. Znači, svjedočenje nečije vjere je dovelo 75% do 90% njih do Boga. Torej, pričevanje vere nekoga drugega, to je nagovorilo 75 do 90 vprašanih, 90% vprašanih. I to je najuspješnija metoda evangelizacije. In to je najuspešnejša metoda evangelizacije. Apostol Pavel kaže u poslanici Rimljanima, Apostol Pavel pravi u pismu Rimljanom, ne daj da Bože da bi o čemu govorio što sam nisam iskusio. Bog ne daj da bi govoril nečesa, kar sam nisam iskusil. O čemu je Pavel govorio? O čem je Pavel govoril? O svojem vlastitom svjedočanstvu. O svojem lastnem pričevanju. U prvoj poslanici Korinčanima on kaže, V prvem pismu Korinčanom pravi, moje propovjedanje, moja evangelizacija moje pridiganje, moja evangelizacija se nije sastojala u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, ni v besedah ljudske modrosti, nego u očitovanju Duha Svetoga i snage. ampak v izrazu Božje moči in Svetega Duha. Znači, očitovanju Duha Svetoga i Božje snage. V izkazovanju Svetega Duha in Božje moči. Znači, kad svjedočimo očitovanje Duha Svetoga i Božju snagu, to je evangelizacija. Ko pričujemo o tem, kako se je izkazal Sveti Duh in Božja moč, to je evangelizacija. Kad bi vam sada vama postavio pitanje zašto vi vjerujete? Če bi sedaj jaz vas vprašal, zakaj verjamete, Što je to tvoj čvrsti oslonac? kaj je tisti vaša čvrsta oslomba, Kad si u bilo kojoj kušnji, zašto se uvijek loviš? ko ste v katerikoli preizkušnji, zakaj verujete? Što je to što te dovelo da povjeruješ? Kaj je to, kar te je privedlo do tega, da veruješ? Moći ćeš naći jedno takvo iskustvo. Boš najbrž videl, da je to neko tako iskustvo. Jeste li čitali životopise svetaca? Vjerojatno jeste. Saj ste že brali življenjepise svetnikov, ne? Oni su ponekad imali jedan san. Včasih so imeli sanje. I taj san je bilo takvo iskustvo da su čitav život živjeli od njega. Te sanje so bile tako močne, da so lahko potem vse življenje živeli od njih. Ili su imali viziju. Ali pa so imeli kako videnje. Ili im je Bog ispunio neko određeno molitvo. Ali pa jim je Bog jim je uslišal neko določeno molitev. Ili im se dogodilo nešto drugo u čemu su prepoznali da je Isus Krist živ i uskrsnuo. Ali se je zgodilo nekaj drugega, po čemer so spoznali, da je Jezus Kristus res živ, da je vstal. Znači da njihovo nutarnje biće se uvjerilo Bog je živ. Torej, nekaj se je zgodilo, potem so se prepričali notranje, so se prepričali, Bog živi. Ponekad je dovoljno jedno takvo iskustvo. Torej, včasih je dovolj eno tako iskustvo. Da bi čitav život živjeli od tog iskustva. Držali svoju vjeru čitav život. Da bi lahko vse življenje živeli iz tega izkustva, imeli vero. Žalostno je da većina ljudi ima to iskustvo. Žalostno je da večina ljudi tega izkustva nima. A da toga uopće nismo svjesni. Pa se tega sploh ne zavedamo. Zašto je to žalostno? Zakaj je to žalostno? Zato što to iskustvo ne upotrebljavamo. Zato, ker tega izkustva potem tudi ne uporabljamo. Ja sam pisao knjigu o evangelizaciji. Napisal sem knjigo o evangelizaciji. I molio sam se, Duše Sveti, pokaži mi gdje imaš najbolje opisan primjer evangelizacije u Svetom pismu. In prosil sem, Sveti Duh, pokaži mi, kje je najbolje opisan primer evangelizacije v Svetem pismu. Ono što mi je Duh Sveti pokazao me zaista iznenadilo. In to, kar mi je Sveti Duh pokazal, me je zares presenetilo. To nisam nigdje vidio, nigdje pročitao. Nikjer še tega nisem videl, niti prebral. Znate što mi je pokazao? Veste, kaj mi je pokazal? Prispodobu o talentima. Priliko o talentih. Koliko puta smo čuli to prispodobu? Kolikokrat smo že slišali to priliko? Koliko propovedi? V kolikih pridigah? I uvijek sam mislio da je to to. In vedno sem mislil, da je to to. Jednom je Duh Sveti pokazao da to nije to. Potem pa mi je Sveti Duh pokazal, da to ni to. Da ima neka drugo tumačenje. Da obstaja še neka druga razlaga. Čovjek neki, bogataš, kralj, što god,
odlučio otputovati. Neki človek, ki je bil bogat, se je odločil, da gre na pot. Prije nego što je otišao, dao je trojici svojih, jednomu 5 talenata, drugome 2, a trećemu 1. Predno je odšel, je dal 3 svojim ljudem, enemu 5 talentov, enemu 3, enemu 1. Ne, rekao sam 2. A 2. Se pravi, če. Htio sam vas pitati da li dobro poznajete, ali ti si me sad zeznuo. Hotel sem vprašati vas, preveriti, če dobro poznate priliko, zdaj vidim, da je ne poznate. U budući me nemoj ispravljati. V prihodnje me ne popravljaj, ne? I rekao mi je, trgujte s time dok se ja ne vratim. Rekel im je, trgujte s temi talenti, dokler se ne vrnem. Jedan talent je otprilike 1,5 dana plaće. I to dobre plaće. En talent pomeni toliko denarja, kot je za približno 1,5 leta plače. To je recimo u Sloveniji oko 150 do 200 tisuća eura. To je v Sloveniji okoli 150 do 200 tisoč evrov, ne? I zamislite da vam je dao 5 talenata. Zdaj si predstavljate, da bi vam dal gospodar 5 talentov. I to je znači, koliko je to, milijardu? Ne, koliko je to eura uopće? Ja, milijon eura. Milijon evrov. Ali onaj koji je dobio 1 talent isto nije dobio malo. Ampak tudi tak, ki je dobil 1 talent, ni dobil malo. I onaj koji je dobio 5 i onaj koji je dobio 3, oni su dobro trgovali. In tudi oni, ki je dobil 5 in oni, ki je dobil 3, so dobro trgovali. Onaj koji je dobio 1 je zakopao svoj talent. Tisti, ki je dobil samo enega, ga je pa zakopal. I znamo kako je to sve završilo. Vemo, kako se je to končalo. Kad se gospodar vratio. Ko se je gospodar vrnil. Što je rekao onomu koji je zakopao svoj talent? Kaj je rekel tistemu, ki je zakopal svoj talent? Zašto ga nisi dao menjačima? Zakaj ga nisi dal menjavcem? Pa da sad možemo dobiti bar kamate. Da bi zdaj dobili vsaj obresti. Rekao, bojao sam se. I rekel je, bal sem se. Zapamtite, rekao je, bojao sam se. Zapomnite si, rekel je, bal sem se. I šta mu je rekao gospodara? Kaj mu je rekel gospodar? Zli i pokvareni slugo. Hudobni in pokvarjeni služabnik. Znate ko je taj koji je zakopao 1 talent? To je većina nas koji ovdje tu sjedimo. Veste, kdo je ta, ki je zakopal talent? To je vsak od nas, ki tu sedimo. Iako toga možda nismo ni svjesni, pa nećemo imati takvu odgovornost. Iako možda toga nismo toliko svjesni, čeprav se tega toliko ne zavedamo, pa nećemo takvu odgovornost imati. Pa si ne želimo prevzeti take odgovornosti. Talenti nisu sposobnosti. Talenti niso sposobnosti. Kad slušate tu propovijed, onda ćete većinom čuti tumačenje kako su to određene sposobnosti koje nam je Bog dao. Ko boste slišali pridigo na to temo, je ponavadi razlaga, da so talenti neke določene sposobnosti, ki nam jih je Bog dal. A zašto bi onda dobili za nagradu još toliko sposobnosti? Pa zakaj bi potem za nagrado dobili še toliko več sposobnosti? Ali ako umjesto sposobnosti stavimo da su talenti iskustva. Če pa namesto sposobnosti si predstavljamo, da so talenti izkustva, onda se stvar bitno mijenja. Potem se stvar bistveno spremeni. Recimo, neko od vas je bio veliki grešnik. Recimo, da je nekdo med vami bil veliki grešnik. Je bil neko? A je bil kakšen? Dugo niste bili u crkvi. Že dolgo niste bili v cerkvi. I to vas je koštalo da ste jako nisko pali. In to vas je stalo tega, da ste zelo nizko padli. Život bez sakramenta, bez Euharistije. Življenje brez sakramentov, brez Euharistije. Bez zajedništva s drugim kršćanima. Brez občestva s drugimi kristijani. Dovodi često do vrlo neugodnih situacija. Torej pogosto pripelje do zelo neugodnih situacij. Sve više padamo u grijeh. Vse bolj padamo v greh. Može nam se dogoditi depresija, strahovi. Lahko doživimo depresijo, strahove. Duboke osjećaje krivnje. Globoke občutke krivde. Pretpostavljamo da je neko od vas pao u tako stanje. Zdaj si predstavljamo, da je nekdo od vas padel v tako stanje. I neko je primijetio. In nekdo je to opazil. Ja sam opisao jedan takav slučaj u svojoj knjizi. V svoji knjigi sem opisal en tak primer. Pa ću ga još kratko opisati. Pa ga bom še enkrat kratko opisal. Da vidite o čemu se radi.
da vidimo, zakaj gre. Znači, to je jedna mlada cura, Bila je neka mlado dekle, školovana, izobražena, pametna, pametna, zgodna, lepa, bogata. bogata. Imala je sve što se god može poželjeti, jedna mlada cura. Imela je vse, kar si je lahko zaželela. Ali je imala hrpu problema. Vendar je imela neke probleme. Osjećala se kao da želi iskočiti iz svoje kože. Počutila se je, kako da hoče izskočiti iz svoje kože. Nešto u njoj je tjeralo na samobojstvo. Nekaj v njej jo je spodbujalo k samomoru. Imala je stalne nervoze Stalno je bila živčna. i nije mogla otkriti o čemu se radi. Ni mogla odkriti, zakaj gre. Bila je kod psihijatra, psihijatar nije ništa mogao. Bila je pri psihijatru, psihijatar ni mogel ničesar. Duboko nesretna, Globoko nesrečna. iako je imala sve ono što druge mlade cure misle da bi trebale imati kako bi bile sretne. Imela je vse tisto, kar mlada dekleta mislijo, da bi morale imeti, da bodo lahko srečne. Ona je živi primjer da to nije istina. In ona je prav živi zgled, primer, da to ni res. Kad je počela razmišljati o samobojstvu, Ko je začela razmišljati o samomoru, tada je prijateljica rekla da u njihovoj župi ima jedan karizmatik. takrat je neka prijateljica povedala, da v župniji obstaja neki karizmatik. To je član Kristofora, To je en član skupnosti Kristofori, on koji je zadužen za prodaju knjiga. tisti, ki je zadolžen tudi za prodajo teh knjig. Rekli bi niš posebno. Lahko bi rekli nič posebnega. Ne drži velike govore, Nima velikih govorov, ne drži velike seminare, nima velikih seminarjev, ali razgovara s ljudima. ampak se pogovarja z ljudmi. I tak je kolegica nju pitala, hoćeš li otići njemu na razgovor? In tako ga je ta prijateljica je vprašala to dekle, hočeš k njemu na pogovor? I ona je pristala. In dekle je pristalo. Došla kod njega doma Je prišla k njemu domov i 4 sata mu je govorila. in 4 ure mu je govorila. I on je nije ni jedan put prekinuo. Niti enkrat je ni prekinil. Sjedio je slušao. Samo sedel je in jo poslušal. I ona se nije mogla čuditi. In ona se ni mogla načuditi, 4 sata te neko sluša. da jo nekdo 4 ure lahko posluša. I kad je završila, In ko je končala, rekao je, tvoj je slučaj jasan ko dan. je rekel, tvoj primer je jasen kot dan. Ja, kako to? Kako to? Pa slušao sam te. Saj sem te poslušal. Što ona njemu ispričala? Kaj mu je povedala? Između ostalog. Med ostalim, Bila na svojoj prvoj ispovedi za prvu pričest. bila je prvič pri spovedi pred prvim obhajilom I tada je, kaže, kad je župnik odrešio, odletila doma. in ko je dal župnik odvezo, je šla zelo hitro domov. Mislim, osjećala je kao da u nebu. Kot bi letela, bila je lahka kot v nebesih. Ali malo pa malo se udaljavala od Boga. Vendar se je po malem vedno bolj oddaljevala od Boga. Nije više išla redovito u crkvu. Ni več hodila redno v cerkev. Išla je svake godine 2 puta na ispoved. Vsako leto je šla 2-krat k spovedi, Za Božić i za Uskrs. za Božič in za Veliko noč. I to su bili uvijek redovi za ispoved. In tam so bile vedno vrste za spoved. I kaže, kad bi došao taj red, In ko je prišla v to vrsto čakat, nisam htjela razmišljati o svojim gresima. pravi, nisem hotela razmišljati o svojih grehih, Jer moraš reći sve čega se sjetiš. ker pač moraš povedati vse, česar se spomniš. Ti rečeš čega se sjetiš, a Bog ti sve ostalo oprosti jer se nisi sjetila. Torej, ti poveš, kar se spomniš, vse ostalo, kar se pa ne spomniš, ti pa Bog tudi odpusti. Tako je ona to mislila i radila. Tako je to ona nekako opisala. I tako se ona ispovijedala cijeli život. In tako se ona spovedovala vse življenje. Ali počela je grešiti. Vendar je začela grešiti Dečki i to sve što ide s time. s fanti in vse, kar spada zraven, Izlasci. izhodi, I počela je sve više tonuti. in začela se je potapljati. Ali između svih tih priča 4 sata mu je rekla jedan mali sitni detalj. Ampak v vsem tem, kar je pripovedovala, je povedala še eno majhno podrobnost. Ima problem sa čistoćom. Imam problem, težavo s čistostjo. Sve mora biti 100% čisto. Vse mora biti 100% čisto. Na njoj. Na meni. Sve u kući mora blistati.
Vse po hiši se mora sijati. Ne podnosi prljavštinu. Ne prenašam nečistoče. To je bilo dovoljno za njega. In to je temu poslušalcu bilo dovolj. I rekao je, tvoja dijagnoza jasna. In rekel je, tvoja dijagnoza je jasna. Zvana si čista ko biser, Na zunaj si čista kot biser, a znutra si prljava ko svinja. znotraj si pa umazana kot svinja. Imaš dvije mogućnosti. Imaš dve možnosti. Da se zaprljaš izvana Da se umažeš na zunaj ili da se očistiš iznutra. ali da se očistiš od znotraj. I onda neće biti te više napetosti koje imaš. In potem ne bo več te napetosti, ki jo doživljaš. I rekao je, ja ti predlažem životnu ispoved. In rekel je, jaz ti predlagam življenjsko spoved. I ona je pristala Ona je pristala i danima se pripremala. in se je dneve pripravljala. Uzela je papir i olovku Vzela je papir in svinčnik i pisala svaku sitnicu koju se mogla sjetiti. in si je zapisala vsako podrobnost, ki se je lahko spomnila. I kad je konačno došla kod svećenika, In ko je končno prišla k duhovniku, stavila je tu hrpu papira na stol je položila ta kup papirja na mizo i rekla je, ispovijedam se sve svoje grehe od posljednje valjene ispovedi koja je bila za prvu pričest. Rada bi se spovedala vseh svojih grehov od zadnje spovedi, veljavne spovedi, ki je bila pred prvim obhajlom. I počela čitati. In začela brati. Svećenik je rekao, Seko, ne misliš valjda to sve čitati? Župnik je rekel, pa vendar ne misliš vsega brati. Rekao, da, a zašto? Zakaj? Onda mu je rekla, ja sam frik za čistoću. Molim? Ja sam frik za čistoću, znači patim od čistoće. Župniku je rekla, jaz sem frik na čistost, na čistočo. Kod mene sve zvana mora biti čisto. Pri meni na zunaj vse mora biti čisto. Tako želim da bude iznutra. Tako si želim, da bi bilo tudi znotraj. A njoj kaže, Seko, čitaj. On je pravi, sestrica, beri. I kad je završila, on je dao odrešenje In ko je končala, ji je dal odvezo i kaže, opet je odletela doma. Opet se dogodilo ono. in ona Iskustvo. pričuje, pravi, spet je šla lahka, je poletela domov. I kaže, nakon te ispovedi je stalno nešto vuklo u Mariju Bistricu u svetište Majke Božje. In pravi, po tej izpovedi jo je nekaj vleklo v Marijo Bistrico, v svetišče Marino. I onda je nekoliko mjeseci je gotovo svaki dan išla posle posla tamo. In nekaj mesecev je skoraj vsak dan hodila tja. Bila bi u crkvi 2-3 sata i vratila se doma. Tam je bila nekaj ur v cerkvi in potem se je vrnila domov. I ja sam je pitao, a koliko si onda tih krunica izmolila? Vprašal sem jo, koliko si potem rožnih vencev zmolila. Kaže, niti jednu. Pravi, niti enega. Pa šta si onda tamo molila? Kaj si pa potem tam molila? Kaže, ništa. Nič. Pa šta si radila u crkvi? Kaj si delala v cerkvi? Ništa, sjedila sam tam, bilo mi je tako jako lijepo. Nič, tam sem sedela, bilo mi je tako zelo lepo. Osjećala sam se kao da sam došla doma i da me neko voli. Počutila sem se, kako da sem prišla domov in da me nekdo ljubi. Znači, trebalo je otprilike 6 mjeseci da primi ono što je Bog htio dati. Torej, potrebovala je približno 6 mesecev, da bi sprejela tisto, kar ji je Bog hotel dati. Ja sam čuo njezino svjedočanstvo od nje Slišal sem to njeno pričevanje i nagovorio sam je da posvjedoči ljudima. in sem jo nagovoril, naj pričuje ljudem. Ona nije htjela. Ona ni hotela. Zašto? Zakaj? Jer se boji. Ker se boji. Jedanput sam je stvarno natjerao na jednom skupu da svjedoči. In enkrat sem jo prav primoral, da je pričevala. Ona se tako uplašila Tako se je prestrašila, da na pol svjedočanstva stala i više nije mogla. da je na polovici pričevanja se je kar ustavila in ni mogla naprej. Više joj nikad nisam rekao da mora svjedočiti. Nikoli nisem več rekel, da naj pričuje. A sam rekao, ajde da stavi to svoje svjedočanstvo, daj mjenjačima. Pa sem rekel, dajva to tvoje pričevanje menjavcem. Znači napiši i daj meni, ja ću ga objaviti u knjizi, u časopisu, ispričat ću drugima. To pomeni, ti napiši pričevanje in jaz ga bom objavil in ga bom pripovedoval drugim. I ona je napisala In ona je to napisala i tisuće ljudi su to već čuli. in tisoče ljudi se temu čudi in to bere. I mnogi su otišli na ispoved nakon toga. In mnogi so šli k spovedi po tem pričevanju. Zašto ovo pričam? Zakaj vam to pripovedujem? Jedan talent. En talent. Neki među vama ima upravo taj talent.
Mogoče ima kdo med vami ravno ta talent. Doživjeli ste živoga Boga na ispovjedi. Doživeli ste živega Boga pri spovedi. Ono što nijedan psihijatar ne može. To, česar noben psihijater ne more. Što niko ne može. Česar nihče ne more. Učinio Isus Krist. Je naredil Jezus Kristus. Doživjeli ste živoga Boga. Doživeli ste živega Boga. Očitovanje Duha Svetoga i Božje snage. Izkazovanje Svetega Duha in Božje moči. Čitav život ćete živjeti od toga. Vse življenje boste živeli od tega. Ni mač, ni progonstvo, ništa vas ne može razdvojiti više od ljubavi Kristove. Niti meč, niti preganjanja, nič vas več ne more ločiti od Božje ljubezni v Kristusu. Radi jednog talenta, jednog iskustva. Zaradi enega talenta, zaradi enega izkustva. Ako malo pogledate oko sebe, Če malo pogledate okrog sebe, ljude s kojima živite, s kojima radite, ljudi, s katerimi živite, s katerimi delate, koliko ćete ih u svojem životu pronaći koji se nalaze u situaciji u kojoj ste vi bili? koliko ljudi bo, ki boste videli, da so v situaciji, v kateri ste bili tudi vi. Zamislite da svake godine nađete 10. Predstavljajte si, da v vsakem letu najdete 10 takih ljudi. Vidite da je neko u bedu zato što je daleko od Boga. Vidite, da je nekdo v težavah, zato ker je daleč od Boga. Počnete moliti za njega. Začnete moliti za njega. Vapiti Bogu za njega. Klicati k Bogu za njega. Moliti mudrost. Izprosite mu modrost. Za sebe mudrost. Prosite za modrost, zase. Za znanje. Za spoznanje. I kad dođe povoljan trenutak, In ko pride pravi trenutek, dođete toj osobi pridete k tej osebi i kratko posvjedočite što vam se dogodilo. in na kratko pričujete, kaj se je vam zgodilo. Iako znate kakav je greh ta osoba počinila, Tudi če veste, kakšen greh ima ta oseba, ne trebate ništa reći. vam ni treba tega reči. Samo trebate reći ono što vam se dogodilo. Samo povejte to, kar se je vam zgodilo. Šta mislite od 10 slučajeva koliko će vas poslušati? Kaj mislite izmed teh 10 primerov, koliko jih bo poslušalo vas? Neće svi, ali recimo 8. Ne bodo vsi, ampak recimo, da jih bo 8. Ako je neko od vas 30 godina star Če je kdo med vami 30 let star i živit će još 50 godina, još 40 godina, in bo še 40 let živel, 40 puta 8, 40 krat 8, 320. 320. 320 ljudi ste vratili Bogu. 320 ljudi ste vrnili k Bogu. S jednim talentom. Z enim talentom. Niste ugrozili svoju obitelj. Niste ugrozili svoju obitelj. Niste ogrožali svoje družine. Niste se bavili nekakvom strašnom evangelizacijom. Niste se ukvarjali z neko strašno evangelizacijo. Niste trebali imati veliko znanje o Bogu. Ni vam bilo potrebno imeti veliko znanja o Bogu. Niste morali znati katekizam katoličke crkve na pamet. Ni vam bilo potrebno znati katekizma na pamet. Niste trebali biti super duhovna osoba. Ni vam bilo potrebno, da ste super duhovna oseba. Čak ni super dobra osoba. Pa tudi ne super dobra oseba. Ne trebate biti ništa bolji od prosjeka drugih ljudi. Ni vam treba biti nič boljši od povprečnih ljudi. Po ničem ne trebate biti posebni. Prav v ničemer vam ni treba biti posebni. Osim da imate srce. Samo da imate srce Za grešnike. za grešnike. Za one koji će otići u pakao ako im niko ne posvjedoči. Za tiste, ki bodo odšli v pekel, če jim nihče ne bo pričeval. 10 puta godišnje. 10krat na leto. Je li to previše ako Bog to od nas očekuje? Ali je to preveč, če Bog to od nas Je pričakuje? li to preveliki napor? A je to prevelik napor? Ima li nekoga da to ne može? Ali je kdo, ki tega ne bi mogel? Svi mi to možemo. Mi vsi to lahko. Pitanje je da li želimo. Vprašanje je, ali si to želimo. Niko ne garantira da ćemo uvijek uspjeti. Nihče nam ne garantira, da nam bo to vedno uspelo. Rekli smo 320 ljudi. Rekli smo 320 ljudi. Većina katolika umire da nisu nikoga obratili. Večina katoličanov umre, da niso nikogar spreobrnili. Mnogi dobri vjernici koji idu u crkvu, koji mole, nisu nikoga obratili. Mnogi dobri verniki, ki hodijo v cerkev, ki molijo, niso nikogar spreobrnili. To ne znači da nisu htjeli. To ne znači da nisu htjeli. To ne pomeni, da oni tega niso hoteli. To ne znači da nemaju dobro srce. To ne znači da nemaju dobro srce. To ne pomeni, da nimajo dobrega srca. To znači da nisu čuli ovo što sam ja sada ispričao.
Ampak to pomeni, da niso slišali tega, kar sem vam jaz zdaj povedal. Da niste ovo slušali, imali bi isprike. Če tega vi ne bi sedaj slišali, bi še imeli izgovor. A kad dođete pred Isusa Krista, Ko pa boste prišli pred Jezusa Kristusa, onda ćete grdo požaliti što ste danas bili tu. vam Neki od bo vas. zelo žal, da ste danes bili tu. Jer on će vas pitati, Ker on vas bo vprašal, koji je razlog tvoje vjere? Zašto si ti vjerovala? kaj je razlog za tvojo vero, zakaj si ti verovala Zašto to nisi drugome posvjedočila? in zakaj tega nisi drugim pričevala. Zašto ne znamo koji je razlog naše vjere? Zakaj ne vemo, kaj je razlog za našo vero? Zato što smo napravili isto što je napravio onaj s jednim talentom. Zato, ker smo naredili isto, kar je naredil oni z enim talentom. Što je on napravio? Kaj je on naredil? Zakopao. Zakopal ga je. Moramo otkopati. Potrebno ga je odkopati. Moramo razmišljati, Moramo razmišljati, meditirati. Bože, zašto ja vjerujem? Bog, zakaj jaz verujem? Neki od vas ste imali puno iskustava, Nekateri ste imeli veliko izkustev, ali nije svako iskustvo talent. vendar vsako izkustvo še ni talent. Postoji jedan ili najviše nekoliko iskustva koji su bili razlog naše vjere. Obstaja eno tako izkustvo ali mogoče nekaj takih izkustev, ki so resnično razlogi za našo vero. To može biti kratkotrajno ili dugotrajno iskustvo. To je, kako kratko? Kratkotrajno ili dugotrajno. To je lahko kratkotrajno ali dolgotrajno izkustvo. Ja sam doživio nevjerojatne stvari u svojem životu. Jaz sem doživel neverjetne stvari v svojem življenju. Vidio sam svih vrsta čudesa. Videl sem že vse vrste čudežev. Jedino još nisam vidio uskrsenje mrtvaca. Edino še nisem videl stajenje mrtvih. A mislim da sam ostalo sve vidio. Mislim pa, da sem ostalo že vse videl. Ali nijedno od tih čudesa nije moj talent. Ampak noben od teh čudežev ni moj talent. Moj talent su moji roditelji. Moj talent so moji starši. 8 djece nas je bilo. 8 otrok nas je bilo. I njihova vjera, Njihova vera, njihova poznanje Božju pravilnost, njihovo spoznanje Božje previdnosti, to je moj talent. to je moj talent. Ja sam gledao svoga oca i majku kako živo vjeruju u Boga. Gledal sem svojega očeta in mamo, kako živijo vero v Boga. I nikad nam ništa nije falilo. Nikoli nam ničesar ni manjkalo. I svi su govorili za nas da nam krumpir raste na asfaltu. Vsi so od nas govorili, da nam krompir raste na asfaltu. I nikome nije bilo jasno kako. Nikomor ni bilo jasno kako. A moji roditelji su rekli, ko nam je dao djecu, taj će se i za njih brinuti. In moji starši so mi rekli, tisti, ki nam je dal otroke, tisti nam bo dal vse. I ja sam to promatrao. In jaz sem to opazoval. I to je moj talent. To je moj talent. Toliko puta sam se u to uvjerio. Toliko krat sem se prepričal v to. I ja isto to vjerujem. In tudi jaz v to verujem. Kad imam problema s novcima, Ko imam težave z denarjem, ja se sjetim svojih roditelja. se spomnim na svoje starše. Uzmem krunicu u ruke, Vzamem rožni venec. ponekad je ni ne završim. Včasih niti ne zmolim do konca. Sjećam se to kad je još moja mama bila živa. Spomnim se, kako je moja mama še bila živa. Znao bi u autu moliti krunicu za financijske probleme. Sem v avtu molil rožni venec za finančne težave. Na drugoj desetici bi me ona nazvala. Pri drugi desetki me je ona že poklicala Rekla, kaj opet nemaš novce? in je rekla, a spet nimaš denarja. To je... Sjećam se, išao sam s jednim misionarom u Njemačku Spomnim se, kako sem potoval z enim misionarjem v Nemčijo. i rekao sam mu, evo s tim ću završiti, rekao sam mu kako će tamo dobiti novaca za misiju, jer to su bogati ljudi. In rekel sem mu, kako bo gotovo v Nemčiji dobil veliko denarja za svoje misijone, tam so vendar bogati. Došli smo tamo, kad tamo 30 ljudi. Prišli smo tja, tam je bilo samo 30 ljudi. I to pol djece. In to polovica otrok. Velim ja njemu velečasni, ne bo nike s tvojih novaca. Kako? Ne bo nike od tvojih novaca. Ja, sem rekel, gospod, nič ne bo od vašega denarja. Osim, Razen, ako ne zamolimo pravu osobu. če
ne zaprosimo pravo osebo. Ajmo mi izmoliti krvnicu. Daj vas zmoliti rožni venec. Pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Pa bova videla, kaj se bo zgodilo. I tako ja pričam ko sada Tako jaz pripovedujem kot zdaj i nakon propovedi dođe meni jedna gospođa in po govoru pride k meni ena gospa, i kaže moram vam nešto reći. pravi, moram vam nekaj povedati. Ja ne znam, jesam ja luda Ne vem, ali sem jaz nora, ili što se to meni dogodilo. ali kaj se je meni zgodilo, Kad si ti počeo pričat, ko si ti začel govoriti, kad tebi sam stala Marija sa djetetom Isusom u rukci. sem videla poleg tebe Mater Božjo z Jezusom v rokah. Uperila prst u mene In Mati Božja je s prstom pokazala name. i rekla daj ovima ljudima 1000 eura. In je rekla, daj tem ljudem 1000 evrov. Slušajte, ja je gotovo. I kaže, ja njoj kažem, ali ti znaš da ja nemam. In gospa je rekla Mariji, pa ti veš, da jaz tega nimam. A Marija joj je rekla, imaš 2000 eura koje si stavila tu i čuvaš za svadbu svoga sina. Marija pa je odgovorila, imaš 2000 evrov, ki si jih spravila nekam za svojega sina, Za njegovu svadbu. za njegovo svadbo. Od tih 2000 daj 1000 njima. Od teh 2000 daj 1000 njima. I tako je ona donesla 1000 eura. In tako je ta gospa prinesla 1000 evrov. Ali ni to nije gotova priča. To pa še ni konec. Ta je žena živo molila da se njezin sin dobro oženi. Ta žena je zares živo vero molila, da bi se njen sin dobro poročil. Nakon kad smo dobili tih 1000 eura, Ko sva dobila teh 1000 evrov, vjerujte da smo ga tako zblagoslovili, verujte, da smo jih tako blagoslovili, da mu je to vredilo više nego 200.000 eura. da je bilo to vredno več kot 200.000 evrov. Znači da je Gospa sve dobro učinila. To se pravi, da je Marija vse dobro storila. Ali otkud to pouzdanje? Odkot to zaupanje? Od iskustva. Iz izkustva. Znači svjedočili smo to iskustvo. Torej, pričevali smo o tem iskustvu. Karizmatici često misle da moraju učiniti čudesa. Karizmatiki pogosto mislijo, da morajo delati čudeže, Izgoniti zle duhove. izganjati hude duhove Ili svašta raditi kako bi vraćali ljude. in početi vse mogoče stvari, kako bi spreobrnili ljudi. A vidite da se z jednom ispovedi može obratiti 380 ljudi. A vidite, da se lahko z enim nagovorom spreobrne 320 ljudi. Pa ćemo nastaviti o tome u sljedećem predavanju. Nadaljujemo kasneje. Aleluja. Jezus, ti si čudež, Jezus, ti si čudež, Jezus, ti si čudež, ti si čudež za moje srce. Glory, aleluja, glory, aleluja, glory, aleluja, ti si čudež za moje srce. Jezus, ti si rešitelj, Jezus, ti si rešitelj, Jezus, ti si rešitelj, ti si rešitelj za moje srce. Aleluja, glory, aleluja, glory, aleluja, glory, aleluja, ti si rešitelj za moje srce. Jezus, ti si učitelj, Jezus, ti si učitelj, Jezus, ti si učitelj, ti si učitelj za moje srce. Aleluja, glory, aleluja, aleluja, glory, aleluja, aleluja, glory, aleluja, ti si učitelj za moje srce. Ti si zdravitelj, Jezus, ti si zdravitelj, Jezus, ti si zdravitelj, Jezus, ti si zdravitelj, ti si zdravitelj za moje srce. Aleluja, Glory, aleluja, aleluja, glory, aleluja, aleluja, glory, aleluja.
ti si zdravitelj za moje srce. Glory, Aleluja, Aleluja, glory, Aleluja, aleluja. glory, aleluja. Ti si zdravitelj za moje srce. Aleluja. Zdaj bo kratek odmor, bratje in sestre.